Znajte ga, vi je tamo tako. Ja sam vidio vaše svi koji su sve predvrtno. Ovdje smo, nema logika, onda evo da vidim. Hvala i dobrim ljudima. Ćao, ne znamo te. Evo, konačno. Ti tamo, sam skupila. Ti gavno, kako? Osim našli. Hvala Bogu, odlično. Super. Bolje sluši, dobro. Da ne pogrešim. Zašto se smijala? Lagano. Dobro, lepo. Ovo se gleda kao posebna čista kraj. Ja sam mislila da ova vredi da se, ova je poveke od Givica od rekla Lukaš Joga. Ovo je stoper jedan, udarimo ga po put pa jedem. A lepo me kaže pizza na penovi. Gdje je da nas izmalerišali Gijevuška? Pozdravio da se to je. Da smo dok humor pao neki je. Ajde. Ana. Ana koja je na kraju. Nema arkiva. Sve smo našli, zašto? Sve. Bravo. A me slušaj. Nema promaše. Nešto si mi se trubali, jel? Ovo. Se nađete? Ja sam pošto rabota, sigurno se imate najbolje. Aleksandar Legionari da je radio na Soncu. Dijana, Vana. Vana geografija, nema da ga geografija. I zato. Možete, devojki. Rekla imati. Neka se remzola. Ja te ga zdjelom. Ti šlo sam da me zdjelom. Dva puta daleko s njim. Može i repete. Hvala, odlično. Opa, pa. Kako se nazad bio? Hvala.
Ajde, živio.